Puilawo chini Bubagra no Lai Kha Hambai chini di prasad do pani bagui kami Amchai ni theke shuru khai High Court Supreme Court jora choba khaimani bagui boni bagui Bubagra no Lai Kha hajar bar pai playa hamjangma te khuloma Yaphar te Hambai Yaphar dini chung Killa Amchai yo sarai jorao chung kaisa Hambai rele chini Bubagra no te Supreme Court no bahaina Hambai Yaphar tani ke chini long time demand chini bisi election 10 bosor roi bisi election ng yang mani bagai chini ti prasa Amchai wo Lai Kha rang pucha blockade khaijakha tabong ni rajya sarkar bai hani bangi chung kami wo choba khaimani loge nini rajya bo chung kotor choba khaikha bisi election ni bagai high court no bo choba khaikha high court order rojangmani no pojunto rajya sarkar mane yakhe chini ti prasa ni adhikar no royang mani bagai chini Bubagra tongmalia Supreme Court bo thangpika mea Supreme Court order rokha je ADC general election by Baksa BC election number ma khaine hne order rokha hani bangai omo chini bagai black kotor apply haichi jeng asu bosor rongoi je choba khaitongmani omo meafro chini apply ni chal orone jeng proman ma wo live ma wo jeng noi phayo je pro jeng thansa ke choba khaikhangke जों apply इंगो अमो हायनो हाय जोंनो मियाफ्रनि साल फोरोङै रफिका जतदिन जों थानसाखे चबा खायनाय ततदिन जों apply इंनाय गे चिनि राजनि बागै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों ताबक चबा खायदोंमोनि चिनि अधिकार विभाग नि मानाय अमो फुनोवै रखा मियाफ्रनि साल दिनै जों बिसि इलेक्शन यानि बागै फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन रखा जे लोकल बडी वो रां फाइनानि हिखांके जतनि निर्वाचित प्रतिनिधि तंगनि नांनाय निर्वाचित प्रतिनिधि रok proposal lokesi kami Amchai wo lama koroi tei koroi nini school education haya electricity facility haya healthcare facility haya road connectivity haya botrong no kok sanani hinke chini निर्वाचित सदस्य chairman member rok tongni nangnai phiaba जोंनो 10 bosor rongoi chini ADC village committee no election khayake जोंनो rang saoni porjonto tabongni rajya sarkar bondo ke khaitong rokha boni bangi chini Bubagra tongmalia Supreme Court jora soba khayoi miafro applying kha hisab khainai khanke proti bosor jodi kaisa ADC village o 3 koti chini rang phayoni tongo minimum 3 koti jodi 5 bosor ni 587 ADC village ni 3 koti ke rang hisab khaike 5 bosor 15,000 koti taka chini kamiwo development ni samu ungnani tongmani phiaba जोंनो रां पैसा कासoi रखा हाइछि राज्य सरकार और जागा सुरुति प्रामथा सिमि लसिंया जारा बीजेपी खायनाय शासक दल हनै दग अंजागै तंनाय साकसांनो खाखला बटै तंनाय बरकबो लसिं खा हाइछि दिनै जों सुप्रीम कोर्ट अर्डर रमानि बागै चिनिति प्रासानि कप्लाइनि सालंखा बिसि इलेक्शन ताबो उखा हंके 587 एडिसि विलेज जों जत जागानो कप्लाइनाय तानिके ति प्रासारक जतनो बुसिखा जे जोंनो अधिकार याके तंगमानि ताबो बिसि इलेक्शन कमिटी जदि डिक्लेयर खायखा हंके बरक जत ति प्रासारक चिनि लगेओ थानसानि मारिगो चबा खायने हनै रेडी इंलाइजाय एवं जों कप्लाइनाय बरक ओ बिसि इलेक्शन चेनाय हनै सिवै चिनि अधिकार या अथच कक साफ्रा हंके राज्यो ताबो राजनि शासन करे हिंखा हंके तानि इलेक्शन खाया दिनै Bubagra डेमोक्रेसी न पयतो सामनि बागै गणतांत्रिक न पयतो सामनि बागै गणतांत्रिक माध्यमे चबा खायै जोंनो निर्वाचित खायनायनि सुजुरदि जों कामिनि सरकार चिनि कामिनि सरकार जोंनो चंगनायनि सुजुरदि हनै चिनि Bubagra सुप्रीम कोर्ट जरा सखा चिनि कामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने चिनि कामिनि सरकार खांके जोंनो काहाम हाया नायनायनि बागै चिनि प्रतिनिधि चंगजाक तंनाय चिनि बाङै कक सानाय तंनाय फाइनाय सालो ताबो एप्रिल 20 तारिख नि बिसिङो बस बरक बिसि इलेक्शन पूरा कोड अफ कंडक्ट पाइरवै चिनि प्रतिनिधि चंगजाक पाइबेने आफ्रोची चिनि बिसि इलेक्शन पाइमानि यागलो प्रतिनिधि र चिनि कामी आमचाइनि हामख्रायनो जों सामु खाइमानाय एतो दिन जों सामु खाइमालिया चिनि विलेज कमिटी नि बरक रक कुनो साजाने गरे इन तंमानि ताबक जों मासिनाय गां पाइथाव मन सानि मुसुगो जों थानसा खे चबा खायखा हंके जों कप्लाइ इंगो
जों आगे बतीजा जों नेतृत्व नौखा 17 बছর পরে एडिसि मानमानि ताबो जों गोबां चिकन अधिकार न फाइट खायै थानसाखे चबा खायखांके जों कप्लाइङो अब्लाबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तेसिनि सांबिधानिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसाखे चबा खायखांके लाइखे हामबाय जतन खुलुमखाय